بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا را به صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام به و لسر اهل و اصحاب و اتباع ویتوا به حتی رجا قیامته. تماشاوان انهجا د برنامه عشیر ما یکنو عمل پیشبریوانه بریام در باسی ناوروکا برنامه خواه ببین وکی عادت و هر جاره ام دخوازن برنامه خواه بشعره که به هلبستک سیدای ما یه حرمه ام وکن پاشه در باسی ناوروکا برنامه خواه ببین. ایرو جی د برنامه خواه ده امی جرزنامه سیدای ملمزگین به هلبسته که بشعره که برنامه خواه کن. بناو خدای رحمان و رحیم نابا ام من بجین قد به جماعت به سری حکم اسلام وهای هر زمان لهر دری لازمه ام بی نجی امرو نهین رهبری بس دتشتن معصیت ده نابه دل پیهری رهبر پرستی قوم پرستی حیلک شیطانیه ایدکه دوست پی سرابه باز ده هر دم تیه امج یک عرق و رهینه هر مروف آدمیه لیتن مؤمن برانه حکم رب بانیه ام مسلمان تف یکن یک ملتن لو لازمه بیرقامه دولتامه یک به یک هر دم اف بلابون اف فراقا حاکمه ایرولمه کی دکه و کی بکه او آسیمه هم ظالمه ده همی مافا مسلمان فرز وکه بن تمی چه عرب بن چه عجم بن چه ترک و کرد همی وک گل کرد هر گل انجار ام جوان را بن گمی تا بگیجن هر حق خواه او جی وک هر آدمی بله تماشاوان هجا زمانکی بقلمک حرک بار و بزمانکی حرک بار سیداد رزنامه خدا او هلبست نویساندنه امجی جارکی دید برنامه خدا دبیجن جه قلمه سیدای ملمزگین و جه زمانی وی را قوت به ساعت اوی خوش به تماشاوان هجا ده برنامه عشیرین ما ام ایرو لجیه کی جودا لواره کی جودا ام لپیشبری وانه لباجار دیاربکر نافچه چناره لگنده قرم ایرو ام لپیشبری وانه که شوکت قنای معزوبان تیامد که ام بونه میوانه وی یه دردور هویجی هنک گندیه وی نه هنکی گنده دردور هاتنه بونه میوانه برنامه هون حز کن زیاده درج نکم از خیر هاتنه که شوکت تا بدم پاشه هم در باسی برنامه خوب بن که حجی شوکت هم خیر هاتنه برنامه سرچاوراتنه خدا خیر واجی قبول بکن چاوونه شی خدا جورازی بیل تنشتامنی چپجی که شاموس ارسلان هیاش کانی سپی هاتیه بویا میوانه که حجی شوکت بویا میوانه برنامه مجی هونجی بخیر هاتنه برنامه ما سرناوه جماعت همون خیر هاتن دو هر دیاد دا خدا جورازی با
جبوگو و دریه خوشمر وکر و مالا خو وکر و دریه عشیره خوش برنامه مر وکر ام سلاو و رز و حرمت و سپاسی خو پیشکشی واد کن خدا جو راضی به خدا جو راضی به که حجی هون حز کن اول خو ناو خو برنامه خو یعنی سوادی خو گند خو ما بدن داناسین و پاشه همه با درواسی برنامه خو بون کرم میکن خدا جو راضی به ناویم شوکت قنایی بله از جگند قرمم عشیره متینی بریا ام درواسی عشیره ببین حبکی بحثا گون خو یعنی یا باوی خو اون چند بران الوی گندی ام 12 حب برانن 2 حب خو هیمنن 10 جی ظلام لاوکن بله ناوی باوی من محمد بله محمد لاوی قادوی قادو لاوی ریوی لاوی شیخ موس لاوی دلال لاوی ملع عمره maşallah اصل ما قبیله olarak da em Haboyini em ji adiya manêj gergerê hatine vî welatî. Ji hatine vî welatê tabii hatine welatê Dêrikê manin. Em ê derbasî Aboyiya bibin. Gundê we Qurm zû de ava bûye keke. Qurm vî gundê yani jergatê bîra we heye ya nû ava bûye. Nuha vera nuh ava bûye vera du mehelin. Em her du gundiyê hevdinin teqvîren dora şêst malînin. Nêvî jêr dibên bankîrî mala Topêl, nêvî jî Aboyînin em tê denin. Avî gunda sene 80 ava bûye ciyek ana tu lê mêva. Yani sala 1980 de ev gund ji nû ve hatiye ava kirin. Mehela jêr a bankîr êkevne. ew kevne ew jî ser vir ve. Erê ser mehela gundek zaten. Ew kengî ew zû de ava bûye. Ew zû de ava bavbîrê we bahs kirin. Bahs kirinin dibê ew zû de çend hev mal tê de bû ji xwe gund belag aviyê wê hebû. Ji ber ku aviyê wê hebû ji vî gundar digotin pembolix. Gundê çewrê tev de wê zamanê de av tun nebû li her derê dora çel pêncî gundî dihatin vê bêlgê ji bo avê. Îja ew mehela me dî zarê me got mala Topêl ji bankîrê hatinin ew jî hemen tişkî berî me bi nêz hatine vî gundî. Berê hinkê din tê de bûn. Wana jê bar kirin ev naketin dewsa wan. Yani di herêmê di vê herêma Qarajdağ di hewl li gundê we av hebû. Erê di vê bêlgê de mesela av tun nebû yani va gundana tun nebû. Berê jî ciyê av lê hebû jiyan lê hebû. Jiyan berdewam dikir. Çünkü bi teybetî yani me ji ixtiyara bihîst ji bavpîrê xwe ji ixtiyara dibe yani ciyê av lê hebû jêr digon şenayî. Yani ciyê got jiyan berdewam dikir. Elvir jî demekî bu sedemê ev gunda jiyana xwe berdewam kirî. Îja ji ber ku av hebû me got dera dora 15-16 gunda dihatin vê derê ji bo heywanê xwe tanî. Tedî wî wextê jî millet bi heywancilixiyê de menşûr bû. Heywancilixî de dikirin. Zivistanî di nava vî şairî de tevdar bûn. Ana tu di vê derê di navî şairî digerim şair kevir e. Bela kevir jêr dibên şair yani. Tev ciyayê darî wî hebûn hemen her ciyê wî qelihîne. Millet qelihandin. Millet darê ber bûn. Darê ber bûn. Evet benîştok bûn. Guhîj bûn. Navak daristanê bu orman bû. Orman bû. Guhîj bûn. Darê pir degişik tê tune bû mazî çend hebyanê hebûn di nav de hebûn û benîştok jêr digotin. Benîştok jî darê qizwana jêr dibêjin. Yani gelek heyf bû ew daristan. Darê wê pir mezin bû. Hin jî ana millet şînkomirê wan di nava vê şeharî de hene. Ek kirinu komir dar jê kirinu komir. Îja wana tev diçûn. Zamanê ke hatin vî gundî rê tune bû. Rê tune bû ji bîra bazin texsiya me di 80 de 86 de texsiya me hebû mil bîra bazin dihîşt ez peya yani bu vesayîtê ew nikarî vesayîtê pir zihavî dewletê rê çê nekir ya vesayîtê çê nekir bû nexweşiyê xwe çawa dikir hecî de gata zivistan ba bi terextora ew jî çi halî dibirin yani pir zehmetî bû rê vê devê dereng çêbû em diçûn bîra bazî jî rê makine pir tune bû qeymûnekî jêr digot qeymûna çeto te'a miskî bû belkî bîsî gund li ser wê qeymûnê bû heywan diketinê î nexweş diketinê qatiqê millet diketê penîr û masê milletê diketinê bawer bike evî mesela got ket bîra min textek di pêşa wê de bû kîlwî textî ser bû wek ana teyarê sar dibû
ها قاسی منشور بو سر باغاجی سر باغاجی آره و بوی های ملت چون باجر فقط از آن توش که سوالی بک وی وقتاش آن دیس خوشتر بود تباوی ها یعنی لازم او کامیون و تخستم مزه براستی او خاص امکدار بود امکدار بود وای چو خدیه رحمت کر او جی آره ولا و بوی حسابی ملت جیان خو در باست کرن طبعا چقا امکان و وقت ملت جتون نبود ملت ممنون بود شخوا استقاق غدای خو جشش ماه دربه که داتانی يعني نوا كان هر حفتنا البازار 6 ماه درك دجا داتاني مثلا تي بيرام رحمتي بابا شو جار بكر جبنير دكت مها داويه برنج رون شكر چاي داتاني نخوشكتنا با كسند شو بازارتنا اجا سولجي ببنكا دغرتن نيجي فيا مدي يعني رقمي سولار نزاني بون دي ما قيد نزاني ببنكا دغرت كنجيوان ببنكا دغرت الغور ودهات او بنك اي ولا ده الغور ما دهات ندهات مجبور ما تخص بيان اري وبفي حسابي ارتق ملجي بايا كيف خوش بو انا بنا هبونا الدنيا تشقص بيش وتشيجي طانا كيجا انساني صاح قلبي تكسير حتى ني قلبي تكسير حتى دبراو او شان يعني جودكاري زراعات زراعات بهندق مثلا تشداريه اري تشداريه مثلا انا ما جود ذكر بحسبي ما بري بغاز دو ذكر غا قل حجاب حسبي ما جود ذكر هاي صد اورشاك عرتا باشو تا بنجي دبو شيف بنجي دبو جو غنم اجاوياجي جرجره هبون موشنه هبون بوان دگرانتن پاتوز در تن نبون و داوی درنگ تاریخ tam نای بیرام افقره پاتوز در کتن ج قزل تا پجر دگوتن مالا دباخ او حميدي وان دگتانی اجا وقتا او پاتوز در کتن باور بک وک انا نظام ملت شخص كيف ذكر اتدي پاتوجي يعني لغاتنا بقيمت بو دستراك وا نزيك دجي او چون اجا وانه ساور مالی در کتن daha beter millet اويك يعني بورياوان دور داويتن ويا daha خوش بو سراكي نزيك تا يعني او جيت وي سرات بيوانا اجا تام ساور مالی در کس جهو كاو جهف دان غاني تانا و كا جهف دان علي دان جهف دان علي دان دپر جواب بشر در کتن بشر تو در کتن اجا كاملتي تيني دخن هندر خوديه حيوان دسه خوب كايناك ابجير رحتياكي خوش بو يعني فقط تواوی راحتیک خوشبونا ملت تداشی قلب ملتنا ممنون. چه ماگه که؟ أنا زانم بلاك باوري نما. بلاك أفتدي حق وندابو. قيمة وندابو. دقري إنسان قايبو شود أرتاله وندابو. حياة دنابينا ملتي درابو. إجابة حياة مثلا أنا تببيجي بلكي باوريا باولات هندردي باوريا وان بهبناي. يعني هندبين اف تكنولوجي انسان لغور بري خراك تام خراك مثلا انا از فياد بيجم قال لك جورجي مغوتي دفي غوندي مدى مالي مدى محل مدى ام سيمربو جهر سيمربو دا ما شو بغوتا اوبو انا جمالي ما ام بونو نزي تشل مالي هر جمالك بونو حفت حي زلام دجاور في عائله قشي القرى قافيوان لهف راسك يعني مرسلي يعني تدي دبيجش خو انسان زانا دبي عائله قوا دق مزن دبي سورنجي مزن دبي سورنجي ما تنسر هفدو ايجاد في هاوي قدر قيمه دقار حيوانات تفجر طالغي بير بتن ونداب يعني بلكي سري همي تشتيجي كحجي باوريه باوري كيم بو بخت وجدانجي كيم بو حياجي كم بوك كرم كير إنسان بري باورمند بون يعني تف يكي لغندكي نمج نكرا عيبو جماعتك دي بحثاوي ده هاد كرن دغو لاوي فلانكس امري بو هاوقاس نمج ناكي بيركي كردا özellikle yani Naxasimiye heremama mestur bun yani Nuhmandi bun مثلا او اخلاق و ادبات ناف geldi kurdade لغور اسلامي بو يعني تدي حرمتا جمزنا حسكرنا بچوكا همول لغور اسلامي بو يعني بفي پیشکتنا تکنولوژی گو باوری کم که او عادت جی هنو هنا غرابونه ادی جی
Tuhazın rak. Peyl, aynı peyl. Deja devir de seydayı mı ana devir de tadı ta bahsa aşira kır. Beli. 80'de tabi gari amculan bun. Belag باوریا هر کسی به هفت دهات قیمت هر کسی لجمع هبو مرای نزانی بود چه مسئله ای متگو کاغت خوارن کنج من نزانی بود مره وکی غلامی ذکر داشت چر ذکر گوری حسابه خود کرد یعنی کسی نزانی بود دماریا باوی می مجرد گوت یاده ام تور نوی بود لبر ما آب ندخور حسابك حقاسي حياة يعني هبو انا حياة انا ودنا روي وقتي قياس لميز دكم tam tersine. Keke hacı inşallah amedisa bizi varın sarvan adette beri ka çuqasmanı çuqas rabune aşira ve çid bejince. Aşira mego kabila olarak da em aboyinin ijar ev metini belag de nava belgede belga ki zamanla bhevra kharj u beş u qarişi aşira hem beri bhevra kırın debe aşira metini. Ev aşira metini jiga bari hatına. Jiga bari hatına bunun dünya. Ev aşir tadi vardı beji peşi vardı beji debe metinane gabetili debe zayıf bun fakir bunun. Çim ajuan vardı beji. Debe gayvan betili. Yani çim ajuan den gabetili. Betili debe betili gayvan betili. Debe vardı beji. Debe ka anzamda çi yanlış doğru vardı gotine debe metinane gabetili debe em fakir bunun. Nikari bu hayvanı xodi bikirna. O debe gelek roda ev hayvana bred hatın debe hayvana leve belga egle cabdan. Beli. Debe em leverman o vanaji debe berag hayvanı wan hevu yani dünyaya da henki maddi duruma wani dünyaya jama çetir bun kari bu hayvanı xodi kirna. Ew dakatin viçaya metini o amjil eyleman. Gabetili. Ana nave gunde wanji metina köyi. Beli. يعني بشنجارة جاميرا ما تعود كنا بناو هذا ديالوغي ما بهبر هي يعني. بله. كي هجي وجو أمجي أديمان هاتنه. بيشيوه. بيشيوه. چند باف يعني چند باف. جورا ده دو باف هاتنه دو براب هبر هاتنه. يعني نه باوی چندا کالکیوه. باف بیره وی چندا. باف بیره ما بس کناشتر ببیشم أنا. يعني لغور هون. أرجوري قمزانة يا ما أجمل هاتنه ترى. مثلا بابي لاوي محمد لاوي قادو لاوي ريوي لاوي شاموس بنج دلال شش ملا عمر حفت ملا عمر شي لاوي عبوي حشت يعني عبو جورات أري عبو جورات عبو بابي وحشتا جورات جادي مانياتي أبدي أماني غرغري يعني قالوا جبوري يا جورد بين عبوي أري نبي وان عبوي أدبي عبوي عبوي جورد السنة هكي كي حجي عبوي يعني نها دهرمي تشقاسن دهرمي ده أنا يعني هول قرم ثاني هنا بيرا بازن جي دورا شل سيف بيش مالي مالين أو جي عيني بسمع أقربائي من أرز أقربائي منن عبوي أنا الخاروكن أمريكي منن للسوسكي هنا للديرك محلا شايا جيرد بيجي أنجوان بيجي محلا شايا قش أون لقزلت بين محلا كوان هي أوجي أون يعني داغل مش بونن بريوان شنو الإزميري أنا السرچكي وان إزميري دورا بينجي مالي وان الإزميري يعني كي حجي أف عبوي أفجي شاغا كيمتينا يا سربخوا عشيرة يعني أوجي دوار دبيجن دا دبيج وي بلغي دا وانا هاتنن جبرك جاي متيني جا متيني بويه وانا هاتنن تبدل في دريل هفد توب بونن والفي بلغي دا تهب لقارشي همبري عشيرة هذا خرجوا بيش بهفردانا يعني شاغ كيمتينا شاغ كيمتينا لأديمان كسمان عبوي لأديمان نا جوي عائلة كسنا مجرد بي مالا محمدي آغي أوجي دبيم إيه هفدون دكام بسر هفد نار وناين وانو أوي لأديمان إيه مالا محمدي آغي وناش بسر هفد أوي فيرون دار نوتين كجاجي مثلا ديالوغي ما بهفد بيجن إيه خاروك إيه أفجيدني وجوار أجيز سوسكي مثلا بلا أم سرف دارونتين چند باوند هندر خود عبوي طانا ده حسبيني چلو و ده حف باون ايواني ده في بلغاد مشترجمات يعني باف قستامش بابا عشير هندر خود چند شاغر شاغوان يعني عبوي olarak da باوان مثلا
اوج دندره وان تدی هر بابک بیا عائلات yani جوان بابانا bunu 14 baba. Çarda şağı. Çarda şağı. Yani kabile amcerdi. Yani döndere yani bunu kabile hasada de mecbur de mala dalali. Beli. Mesela o bafke o jward ben mala dalali. Mala dalali. Mala dalali de bejin. Bafke jward. Evana dici jerde ben el biravat. El biravat de mala ayo. Mala ayo le suskene. Suskene. Le suskene. Ki ana sermiyane on mala ayo. ايوه هي اي محمد ايوه محمد هي محمد لاوي ايوه دمك نافي كالكي وانشي ايوه نانا انها سرمياني ومحمد انا سرمياني يسوس كي محمد سوادي وشي çelik محمد çelik بلي اجا حجي سليمان هي اوجي çelik القزل تبي اوجي باب كيوان جرد بي مالا خلو اوجي دورده هي ده ايفاني خاروق جي سليمان وان اوجي دوار باوان استامنافي باوان عائله وان نظام كاد ورده تشد بيجن اوجي دو عائله وردن دو باوكي وان خاروق دنا بله دهندر خدي يعني اف بافكي و سيزده çarda hab çend bernave wan hani Sued yani سو اسمي وان مثلا يوا قناع اري 22 حبن 22 حبن ete birawa mesela براتي بيرامد فرده من ايما هنا ايما قنايه بله اي معمودي ابي حجي مجال بيجن حجي عبدو ايوان المازه بله اي مالا ابي حجي كامل ازدمره بله اي مالا ابي عزو جرك نا دلك اي مالا سعدي ابي قاسو او جلبي قاسي بوزاغا او دبي از دمرال بله بنا از دمرال بله انا çelik bu mesela ya emala perşo yarare yarare so ismi var peki hacı bafke ve yani abuya dişin şahi adı behavre demeşin elbette demeşin tedi bered nava aşir adı yani kişinek şed bu kadenek cümleyak ba xuynek ba ya ji şahiyak ba ya jî tifaqek li ser tiştekî ba civiyan her bavukek pêşkeşeyan dihatin û serokê eşîrê yekî karizmatîk hebû tev kom dikirin û bi hev îstişare dikirin û qerarek didan yani ew di nav we hebûya de hîn mevcûd hey mevcut hîn mevcut kî pêşkeşiyet ki mesela bêjin xwedê nekî şînek çêbû ya jî şahiyek çêbû أنا ده عشيرة مثلا في قبيلة جوار أم نابين عشيرة مع أبوير أم نابين عشيرة مثلا قبيلة والله قبيلة ما تدي أنا أم كان حب إنسان هنن أم دبي والسوسكي تعزيكي هي من همن هفد طوبك نسيت شار حبن يعني مثلا أزيبا ملا مصطفى كملا مصطفى الأزدمر بلا بازنه زاتنا مخته هر دو با هفدكن دعوة قضية يعني أم لتي ميدن أم قش برا هفدكن يعني أم جبي هفدر ناكبن اي بلغوان جي سوسكي ايو انا هي لاوي محمد مختار وان كونه اولوي بلغي بعدك الخاروق سليمان هي الخاروق سليمان هي سليمان او بعائله خدك القزل تبع حجي سليمان هي ايري يعني حجي سليمان ايري سليمان ايري بابي وان شب ايري ابانا الوي بلغي باهف دكن تبنا وي تعزيه خو وي شاي خو شنو خو قراره خو شبن ددن دقه دكن يعني yani o adet berdevam. Adetek baş. Hem insani hem İslami yani. Evet, aynı var. Nanaviya ve adet elhamdülillah devam yani. Beli. Peki hacı nava ve abuyi adı. Tu kesi varid siyaset edip peş düşüyor. Em bejin bu milletvekili. Ya jî bu serokê bajarekî partiye yani Türkiye bejin il başkanı. Tişkî var çe nebûyî nav abuya da war nebûn. Tünü. Peki di nava de Şeyh Dengbêj, Qasidebêj, Seyda Alim. Tişkî war ew jî alim jî hek çê bûbin ana way tek tekê wan çê dibe. Ye ciwan. Erê. Feqet tedî karikê me Mela Ömer e. Erê navê karikê kî war? Me Mela Ömer e. Ew xwe di meletî kiriye. Yek jê Mela Ömer bahsa zaten. Erê wê karikê me ew Mela Ömer e. Dor li ser wekî yani tesîr li ser qebîlê li ser malbatê kiriye. Em li vanê dinê em dibêjin ايوان عباسه اما ملا عمره اجا محمد ايو دبي حيران ايوا هون مرا ملان قال كي واش بريد ملي ام نكار
يعني اما يعني جاهل او دمار تحصيل وكريه واي كريه هذا باش دركتنا واي بنشاش حب عالمي ما انا حيران بنشاش اجل اري جوان اري ملكي جتنا اري واي ملا مصطفى دك ملا محمد امين شو فخري دك ملا مسلم دك ملا احمد دك ملا الحمد لله واي دك يعني بنشش حب هنا الحمد لله اري كيكي حجي ابوي بچی خل پیشن مثلا تدی در محمد هناك عشيرة هن قال لك ميفان پرورن هناك هن قال لك حليمن هناك هن قال لك دیندارن اولدارن هناك هن اهل بخت وجدانن يعني ابوي بچی خل پیشن جيراني ما دبيجن الگور جيراني و تعبيري وان دو جيراني ما انا دبيجه دبي توقتا خبس بير بخت ابوي ده خاينتي بترناك يعني خدي بخته جيراني ما فياش مرد بيجن يعني نزان كان ماجد خد دين ندي ام نزانو وياه مطلقات تجربه كرنا دوا ترجمه كرنا بس بيجم ابوي ام ديا دفالر جاد بيجن ابوي ام تجاري ما دوستاني بكر كري دوستانيا باب وكاله خوين كاله كي خو ما دوستي وان دانا كرن افشي كاركي اسلامي يعني تجاري انا دوستي باب وكاله خو ما وان دانا كرن ما هيج وان دانا كرن يعني انا قدا جانات بي فرانكاس مرفي ميد بي ولا تيك انه مرد سيلا ولا نه انه يعني اي بابو كاركا يا مجبور دوام بكن يعني بحسب يعني افكاركي اسلامي ابن ريناوه çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe bave ve bafile ve giş dünyaya nakal bun dibe dostevan muhbevan ziyaret bike hatta gor rivayet dibe jare ki قربانك گوری کرده بو سرجه کرده بو دبی پرچاک جو گوشته و قربانه شان جبیره که گو بریا دیاما ختیجه وفات بکه دوستاوی بو محباوی بو پیرک دبی گو جی و قربانه پهره که جی جو دوستا ختیجه را ببین يعني ها قاسي قيمة داي دوستاي باي عبوي جي فيها محافظات ولا فيها دوام يعني اف محبطة دوستي باب وكالي خو ما ترك نكري يعني مشكر قوتي مرحبا قال جي ولا رقماي يعني نجيش جي كي حجي الدر دوراوي كيهن يعني عشيرة دوراوي الدر دورا ما مزن ورا عشيرة خياد خرج داغده عشيرة بربچاف بيف بيت سكنه گون دو حکومت به هفر رقاف ناداویجین کینه لورا تدی اوی جچه مواده ام دوین محلی ایجاد ناف محلی ده پنج حب عشیر هنه محلی قش انا محلی پنج حب عشیر هنه ایجاد شهینی شهینی جیران منه ایرو پیشکشی شهینی مالا ملفتحن حاجی هادی اون پیشکش اون تابید ناوا و عشیره ده عشير اوجي مزنه عشير قنديوان تقريبا برهن ولا كم قنديوان تقريبا لقور تخميناوه بيسحب هنا دورا بيسحب قنديوان هنا بشتي شهينا خرواري جيران اوجي خرواري اوجي جيران شهين يعني اوجي نافي عشيره اوجي نافي عشيره خرواري نجيب بيجن بشتي خرواره قلاي بهنا ایجاد جوی خطا کارایی به دو شق دکهونی ایجاد وی هلادن جی صفاهن صفا جی منطقه دیر کدنه وانا تب hemen قصر هذا يعني منطقه دیر کدنه منطقه ماردین دنه يعني يك غريب بوك من ور قرج داغ كاري بيجي عشيرة المنطقة قرج داغ لبيش از بيجم صفان شاهينان متينان قروارين وكيدن قلائی بنره دوی عشیرانه اهلا ما گفت دی محلی بابک ایوان پنج حبرانن یک جه صفوی آصفیه یک جه شاهینه يعني فانا بابك ایوان دوی بری هفدنه ورد بیشن تدی پیشاد مثلا پنج حبابن شاهین ای شاهین آیه خالد ای خروارانه صفو ای صفانه آیب ای قلائی بایه एक अलाई भाई ए दिने हाँ अरे हम हमोद बेचे हमोद जी दिवे गुही भी ग्राम बुई يعني هاما جرتي قلت حرام هام अरे جورد سي متينا ناجين وانا انا اير مثلا انا دوان عين كمجي سينور كي وغير في كنا كم دارا واندن ارا متينا ومحل دن وعشرناجي دبي هر بنج بري هف دبون ورتي قلت بيشي ورد بيجن
شخو عشيري وانجي أو شخو هاي بعض بكن أو جبي ولاتي إن شاء الله قسمت بذ أمي روش كبن ميفاني وانجي بدري خوش مرفك إن شاء الله بإذن الله أمي عشيري وانجي بدن دار ناسي كي حاجة زي ديس بزي فرم سرت زي ميكروفون دريجي كي حاجة شاموس بكم تنشتام مني راستي سلاف كي كارل تماشاوانا سلاف كي بك سلاف كي بك سلاف كي تماشاوانا بك ناوي خوسو هديتا مگر چی گفت اما هواره بگیره أجيش كان سبيمة لاعب بحريمة بحرية حي شاموس محمد مصطفى بله وأسمى كوكي ما أمجي جهلا هيني عطنا بله قندي نافي قندي وان نير بيه هما طريقة كم ده مثلا وكم زانبن جو عثماني ورده كاركمه مستوعاتية أم جوان دبي ortaya مانه بله أم بالغي دملين أم دملين أم مثلا başka aşiranı و kar ماجي ماجي قندي تشي كار بله أم خدمت أخذك نشخردك أم جي سنة ناس غلان كارم الدنيا أب هذا جو راضي بهم ام پیروز باهی خو پیشکش شد کن که سعید لویالی من از میکروفون درجی ویجی بکم سعید خوشار او جیج جوهان هات از جوهانی ما از لاوی بدرم بدری صادقی مستی سینو امش گندین امش شورا جماعت آود گرین دوستی خو تعزیه خو گروه مسلمان کیم دکه جامعه کن ایسان کیر کن هذا جو راضي از درجي حجي ابي كي حجي صديق جي بكم وبرا ويسلاف كل تماشوان ابكي الصديق جقبكم لا وسغوم نادي أشيرا مسينا أشيرا أري وأمدل قبك الرجال شاهين اجي ان شاء الله دريه خير وكي مرفكنا اما بن ميفاني ان شاء الله ondan sonra أمل قند من السيدام تعزم عزيه بنام تعزيه خدكن تشتي باش الكهاب أم دبي صلاة أم ويشي دكن مولانا دبي سر آوا شيرين تم قلبالغ يعني كاري شيرين اي باش كوبي ام لازم تف سر بجبن يعني سر باشي ام اتفاقي بكن سر خرابية قرآن دبي نا سر باشي بت أم دبي صلاة تشتي باش الكهاب تم أم كانوا بم يردمجيه باشيين أم تشتي خراب إن شاء الله جمعت شيء ناب السلام عليكم وعليكم السلام كاتي إسلاف كي ل شيكابو كي لتماشوانا سيدا سليمان طاهر حسين أجي عبويمه والبرجيكا إيش وكور رازيمه خذ طلع درجة ومازن بك في خباتك كي خذ طلع ما وان تبدأ بحضور رسول خوي بالروس بيسر بلندي آمين وسيدا أمي باش قبل إن شاء الله دبي حق هات باطلي واندا ببه بإذن خذ حق هاتيه إن شاء الله بدعاء رسول كم وجبرائيل أمين وإن شاء الله واي بشر خير شيء دبي وأم دعاء شين أم دبي يا ربي تنجي مسلمان أبو سرسو ظالم وكافر كين حق به دعاء واندا بك كي حق لي بت شرف أما ون حاضر بلن بك السلام عليكم عليكم السلام كي حجي تي سلاف كي تماشاوان ابوك وزيفا غرم سر كي حجي ان شاء الله بخيراتنا سر عباراتنا خدي خير ومزن بك سلامي خوشبو ورهبرتي في تمام هاد شينم اجي نافي مس حجي سبعتين ازلاوي احمد اجبي محلا ما عدن محلا بانقيري خدي بيغمبر سر رازيبه وسر عباراتنا خدي خير ومزن بك رحمل دي بافي بله تماشاوان هجا ام ایرو لدیاربکر لنافچه چناری گنده قرمن یعنی هم لخرج داغن وکی وند بینن براستی جواتک گش هی جواتک خوش هی جوات گریایی وکی او دمه بری براستی دل دخست میکروفون از درجی توی محزوبان آبکم لیبلی جبرگو دمامه کنه لوم از میکروفون درجی تواناکم سر ناوی جماعتی مدرجی چند کساکر انشالله هف پیوینامه در حق ابوی آده بردوامه که حجی جبری چی مایل گند
ji urf û adetê berê ya jî hûn xweziya xwe biçîtînin hûn dibên xwezî ev tişî ranebû ba û ya ad swalek dî jî yani ev civatek geş e civatek xweş e ez bihêvî me ev civat ne îro tenê geriyayî yani daim li vî gundî ev civat li mala we li cînê de li mehela banqîr li ya we ev civat dewamî digere înşallah. İnşallah Teala digere devam dikir. Ana ez viya defalarca ji nav çewra me dibêjim. Ez bê mervantî hew di nav qurim de mayî. Aqraba aile baxî di nava qurim de mayî. Ji bo çi di nav qurim de mayî aniha em malê me em diherin taziye çewrê em ser hesabê temamê gund diherin. Milyonek jî her re em wê milyonê le paylaşmış dikin. Em ana nava gund de li cîkî mêvanek bê em 20 heb li wî mêvanî top du kî hebe kî li ku be. Ev ya elhamdülillahî dewam usulê berene. Yani îcar ji bo ez dedî me got di aile baxî di nav çewrê di nemayî di nav me mayî sebeb jê ev e dedî ana di gundê çewrê viya elhamdülillah giş şahîdin. Tazî kî pêşkeş bide stî wî deyî. Feqet ê me newanîye. Ana gelek hebê me nizan tazî çiloyî. Feqet em meşxwar kirî qayde qural bêşê me gişa heynê ye. Yani xerc û bêş bi hev re dewam e. Şixwe êk însana topî ser hev dike xerc û bêşin. Bêşek tu bi hev re bide însana topî ser hev dike. Tewadê got bo şêr aviya de qopmiş dibe. Mesela ji urf û adetê berê de ev dawetê me ev taziye welatê me elhamdülillah tişkî xweş e. Millet xas nas ne nas. Herkes diherin taziye hev û herkes diherin dawetê hev de. Tabii watê tu dawet bikî ewarê xwe. Aviya elhamdülillah rokê yekî Tirk ji mir got li Manîsa sene 89 got Kurd quyrûqlîdir. Ez pir düşürmüş bûm la me got ya patronê me jî pir zengîn e ez îşçiya dimê ciyawî mir min jî me çû ciyawî veşxar dişûn de ez zima min jî li zîlê xist min got zerim fatîhekê bixwînim. Navî Ezîz Beyê mil de pêl zîlawî kir got hayro lan ya me got ciyata rehmet kiriye ma tî fatîhekê bixwî. Ya got öldü bîtî gîtî ya em fehm kir ha me got wê çaxê quyruğa me bela aile baxî ye. Aile baxî me bi hev re dirêj e ji wî hawî quyruğa me heye. Min wer tecrübakî wer jê derxist bere xelwê xwe de. İja ev urf û adetê welatê me de ana di gundê me de gundekî de ereba ker bajêr cî tê hebe de heb dikevînî. Feqet li deraviya tune. Li însana ser riya dibînin radikin. Yardıma hev dikin. Ama tê bibêje ev örgüt meselesî ev niyet û qinaatê tedî bi herkes bağlamışî tişkî wî ye viya insan ji hev qetandin. Yani bağê millet ê ji hev qetandine. Fikrê îdeolojîk nabêna însana hepkî vekirî digund. Vekirî digunda da her derê yani güney doğuya da a meriva jî vekirin. A meriva jî vekirin. Ez ana vay di ciyê nêzîkî cîranê me nin aqrebayê hevdinin tu lê bindarin çar fikir di navan de nin ê bi hev re narin taziya jî. Bi hev re narin şaya jî yani narin. Halbuki yani her insanek fikra wî lazim jê re bi hirmeta her insanekî ji fikra ad jî wî re hebe. Yana jiyan berdewam nabe. Eywanî eywanî. Kekî hecî debra we li ser çi dibe? Debra me şixwe erdê vî gunda hindikin em li ser karê şolê vedanin hindikin. Bê tapûnin. Tapûnin na giş tapûnin. Xwe giş tapûnin. Çima hûn venadin? Vedî hatî vedan. Cî heçêk îdare bûyî hatî vedan hindik. Gund biçûk e. Gund mesela dibê ji wir dibe dibê resmiyetê de 4000 donum erdê gundek e. Evî 4000 donum er dora 5-6 malî têde. Çima kekî hecî mesela çend roj berê ez çûm Batmanê me li di navê bişariyê de me hinek bername çêkirin li hinek gund. Mesela li wir ew jî mi bala xwedayê wek cem we erdê wan bikevir bûn. Teva fistik çandibûn. Li cem we jî çê dibezînin fistik. û dibê ji kevira jî erda kevir gelek hez dike. Mesela ez vê herêmê diminerim ev gund vê herêmê hew toprağa xwe tenê bik fistik têra wî û 10 gundê dora wî jî henî. Çima gavnî were hûn navêjin? Mesela hûn serî li rayedarê dewletê jî xin ji bo piştgidiya we bike yani ji bo destekînê alîkariya wer bike. Çima hûn pêşkeşiyê nakin jî herêmê re? Devir de seydayê me sene 80
1990 2000 de ez li Ankara'ya me meracaat ki werkir camer ki ew Melek Abdülmelik Firatoğulları. Ew camer hat cema me got destek ki yardım kejmer bike. Gozê du şiqa bidim we. Go yek jê ez ê erda we vedim. Ez qariş tapê we nadim. Ez ê bikim güys. Ew güyza hûn qebûl bikim 15 sala. Go ez ê du teraktora bidim we 6 heb qedro. Ez ê bidim we. Go hûn güyza qebûl nekin. Go ez ê bikim çam, ez ê bikim jêr dibe Biyê Sultanî. Biyê Sultanî ev kibrît çopî. Go ez ê fabrîqê re bağlamış bikim we. Go fabrîqeyê fîdana bidwe. O go perakî destekî ku xweşik jî wê bidwe. O go wê erdê we jî gişa vede. Go wadê hûn bikin Biyê Sultanî 5 sala hûn narin nav jêpê hûn ê erdê xwe baş. Êma hat ji gundiyar go a dewletê erdê me ji me bisînin. Gonza wê şer bike har bikî karkî xweş bû. Go du heb teraktora em ê bidin we. Em ê riya gund çêkinî. Em ê du heb qoyî ji wer lêxinî nava erdana de. Piştî me ev çamana birî şûn de hûn û dewlet hev qetiyar. Birinç şûn naçînin ki. Birinç ji sê sala xeraj gotin birinç de hişê. Bine ja 3 sala derbekê golekî me heye em 3 gundin. Êja ev çend sala baran jî tune av nakev golê jî. Ji 2 sala devlet golê ji wer hepkî frenak ya jî. Ê millet hinkî reqabet heye. Hinek jê naxwazin û hinek jî dixwazin berberî hev nabe. Mesela gol li wêrtevêranê. Topraxa wêrtevêranê tune wêrtevêran naxwazin. Yani wadê bixwazin ew jî menfietê wê jê bibîne hindik. Ne wek mew û birikeyî. Keke hecîl gundê we camî ki ya du cami? Du camî ne. Du camî. Feqet roja xutba xwe em li yekê dikin. Em derin mehela jêr dikin. Melê me qedro heye. Melê qedro li mehela jêr dimîne. Melê Mehmed Emîn jî melê vê camiya me ye. Seyda zû dilverê. Erê ew jî aqrebayê me ye. Gedê apê min Siloyê. Îja dönema berê hem melev û hem muxtarî jî vedayê. Me kir muxtarî jî millet got melev muxtarî. Yani we nû hatinek bi rastî bikaranî gelek baş. Ana jî muxtarî. Na, tedî dewr hat me û geda dor kiribû me em neçûn seçimê ha. Seçim dina me tune. Me quralekî weş xwarkirîn hav xwe. Keke hecî divî warî de tişkî hûn bêjin mabê demame hema qediyayê. Tişkî yani Slavkê gun ji aboyiyê ji derve bişînin ji metîna re ji eşîrê herêmê re hûn bêjin em silamê xwe li temamê eşîra metînî dikin û silamê xwe li eşîra li qebîla aboyî dikin û em silamê xwe li ahlê rehber TV dikin û li ayla we dikin û temamê misilmana dikin. Xwedê Teala vê husûmetê nav ehlê îmanê derxîne başî û qencîkî têxe. Xwedê ji we razî be. Ji bo got we deriyê xwe vekir û yê gundê xwe û yê mala xwe we mezûbantiya me kir. Em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî we û tevê heboyiya û metîna û eşîrê qerej da yê herême tevî em pîrozbahiyê xwe pêşkêşî teva dikin. Xweda ji we razî be. Dema me bi rastî bi dawî bû belkî gelek tiştê we cemaetê hînbaniya ziman hebû lêbelê dema ji bo bernama me hatibû veqetandin bi dawî bûye em ê jî bernama xwe biqedînin. Xweda ji we razî be. Ecmaîn. Temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernama xwe dema ji bo me hatibû veqetandin bi dawî bû em ê jî bernama xwe biqedînin. Heta hevgîştina bernamakî din tengî û taliyê nebînin. Emanetî Xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.